IFM News Live Report. Idol Dennis, kumusta dito na Big Island, Hawaii? Please come in. Lawrence Calbasanti, panagturong tayo Jai Honolulu, kan Jai Maui. Tinurong tayo Jai Big Island. Nga iti agdama, ket makabasbasar iti napigsa todo, kimat ken iti Gorod. Iti lang sa magundawa, iti apagalauna daya. Idol Lawrence, malpasti quarter for him tayo. Perming, manas best iti napigsa nga angin, kasno iti video ni Manuel Pasco, iti Kiao Town, iti Big Island, nga nag-speedway pa iti Dandanom, iti Kalsada. Kaya perming nga magitan dati inapanagayos Idol Lawrence. Manipod ko pa idi kalman tuloy-tuloy iti bayakabag iti todo nga iti agdam magit apektado iti sarek iti trabaho dito pang-branda dito Big Island nga iti agdam Idol Lawrence kaya talagang mas daaw dito kakailan tayo nga tagiro ko store nga dito Hawaii aga po iti panagbalik iti Tiambo. Iti mga kinuman ni Manny kumusta mo dito Big Island Hawaii? Lebay nga pangalang Hawaii, lebang Honest World. Nakatigil sa Tiburo, kinakintimat, ito ay Big Island Hawaii. Kasi ako ni kapigsa di Chudo, ikireking kanito. Kasi ako ni, kasi na kabiti, dumang pasip si Shipman Park in Big Island, nakapigpigsa. Dito ako ni, kasi ako sila yung sinapra dito ay Big Island Hawaii, particular dito sa mga Kiao Town, kita ako ni, kasi pati sitwasyon dito, Big Island, kalbasan sila masama malayo pinakalaluno, kay kasama Chembin Island o Maui. Mahalo and aloha. Okay, maraming salamat na Manuel Pascual. Take care. Jai Idol Lawrence, di sitwasyon ni Jai Kiao, naabot kay pagtrabahuan ng fast food chain. Nag-time out tayo ng request tayo. Marumar basiguan mo na naman. So, minuto lang dito yung pilot station. Tamang gihawag at napatig ipi oras na Idol Lawrence. So, dito yung kalsada yung Big Island. Kaya talagang gapper deep iti kaalimnan. Gapo kaya ito panag-spill by dito doon pa yung pag-iwaran danom. Gapo ito awang gubay ng panagtutudo. Ito Big Island Hawaii. Ito Big Island Idol Lawrence kaya from the Baguio side na kay Tahilo, Baguio na kay Kuna, ngay Jemet Center is nakuha na kay Vulcan, nga agabat-batag, nga pinawakan ti Big Island, gapo jay panag-Jalava, jay Vulcan kay Dumaktakkel, nga isla nga Big Island, Hawaii, iti nagbalin, maawag kita Hawaii. So iti agdamay de Lawrence sa Kimat Road, ingas tamat tendulo, iti pasarang karagundaway, alauna 59 oras, iti isla iti Hawaii. Kadarihan taga Hawaii, alagad happy listening na tayo, kasi kami Abid Villanueva, dita Honolulu, may tihin na pa ng paspasada iti Grab driver esuna. Kasama din iti taga Big Island, iti Kona side, dito ay Big Island Hawaii. Live exclusivity Hawaii. Idol Dennis Jalipio, Tatak, IFM.